naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga ko ishaka kujyana Perezida Kagame mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye muri Minisitiri wayo w'ubutabera yatangaje ko iteganya kujya kurega Perezida Paul Kagame mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Minisitiri Constant Mutamba umaze iminsi yibasira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yatangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Kinshasa cyabaye nyuma y'urubanza ubutabera bwa gisirikare bwakatiyemo urwo gupfa abayobozi bakuru ba M23 ko iki gihugu giteganya kurega Perezida Kagame muri ICC, hanyuma uru rukiko rwakwanga kumukurikirana Kongo igahita yivana mu masezerano ya Roma yarushyizeho. Kinshasa imaze igihe yarijunditse u Rwanda, by'umwihariko Perezida Paul Kagame ikavuga ko ari uri inyuma y'umutwe wa M23 umaze imyaka irenga 2 igenzura ibice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru. Constant Mutamba, Minisitiri w'ubutabera wa Kongo, yagize ati umuyobozi w'u Rwanda Kagame turi gukora ibishoboka, tugiye kumurega muri ICC. Bizaba ari ubwa gatatu Kongo ireza abantu bakoze ibyaha bikomeye byakorewe mu burasirazuba bw'igihugu. Kagame by'umwihariko ni uzaba uwa mbere. CPI nitamukurikirana tuzasaba umukuru w'igihugu. Ariko ubukungu bwa Kongo bujye ntwara, wowe kuki utabukoresha we nyirako? Ko mbona abantu bawe bakennye nk'abangi hano cyangwa bari no hanyuma, kuki utabikora kwanza? Ubu hari abazashinga amakanisa bigisha abantu ko buriya dufite intambara ya Kongo inadutera ibibazo kubera ko tutemera Imana, hanyuma usangirega abantu babigiyemo kugira ngo kabisa. Ariko bene ibi biba muri Afurika gusa, byaba no mu Rwanda, ahandi ntabwo byahaba.